جاردن مرحبا تماشاوان هجا و دلال ام بچیروکک دن هم بریونه چیروکا می ایرو بخچه بابیلی گه ام یکم سرج ترکی وگرینن دبی اسما bahçeleri وکم به دبیم بیجن رزه بابیلی yani bahçe Delia le emci İngilizi veggerinin de The Hanging Gardens of Babylon bahçe dalakandi an bahçe bicigi ve hatiye dalakandın dibin veggerinin lebeli em ne bejin raz em ne bejin bahçe dalakandi em tane bejin bahçe Babili ev gotun ju kute çiroka veş kudes betke verin em hevre şirove bikin ev mesela gıxavun u khayal mitoloji arkeoloji dirok u rastiya روحلاتا ناوین دناب خود ده حفظینا بیچیه ام پوره شروع بکن. جبو ام فهم بکن بخشی بابیله گوتنا بخشی بابیله و دولمندی او تشتی گل کی خوش جکوته ام فهم بکن دوی از و ببم 2700 سال بری روحلاتا ناوین مزوپوتامیا و باکوری کردستانی. ل مزوپوتامیا شخو وکم زن باکوری و نیوه و باکوری مزوپوتا آسوری بسرکتینه کیاتیه گل کی مزن امپراتوریه گل کی مزن چکرنه و وقتا حسب جوان لازم دبن وقتا حوجه دبن وقتا ام بیجن بافون پاخر آن توتیا جوار لازم دبن بری و حسب جوار لازم بری خودم باکوری کردستانی حرما وانه و سرحدا لوان درا نائری آن اورو آدری هنه شخورت بشن نائری آن اورو آدری 33 عشیرن آسوری هر درن بیاکم یک و عن شیراتک و دبن و باجا خود دن هف حسب خود دن هف و دگرن ولاتی خو یعنی نائری به چاره مانه کو ببن یک جبر گو گوتنا مزنه ما دوی وانجی آنی بابیرا خو گو نبن یک و نه هرن یک بی یک نائری جولو تک و دچون لبله دم کند خدانه هف 33 عشیر بون یک و الهمبری آسوریا بون هزک مزن وقتا هزک مزن نشان آسوریا دان آسوری نما کاری بون هرم باکوری کردستانی وان جرما خوش وان بستینن حسب خوش وان بستینن بچکی چافکانی وان قطبون بری خدان کو بری خدان پشتا زاگروسا لپشتا زاگروسا 4-5 بگی مداح بون وان بگانا چی دکرن بازرگانیا وریا بازرگانی دست خود دگرتن پر دولمند بون و هر یک سر بخو بو او جی یک بی یک لعالی خو الحرم خو حکم خود کردن لبلی آسوری امپراتوری گل کی مزن بو ایریشی وان دکه یک دو سه چار بچند سالا هم جرما خود استینه جوان بگی مدا و هم حسبا جوان دستینه سیاکسار از کیای گل کی بکاریزمایا گل کی بنابو دنگ مزنک مدایه رحمه خودی هزار جاری لیبن بیجن وان بگی مدا گشتکا دبن سیا خوده ده هف جانا جد گوتن ناده نابی سیارش در باست به لام نزان سیاکسار از سیارشه لگوری اینسکریپسیونی ایکبنار ام دبیجن سیاکسارس وانا البن حکم خود که یک والهمبري آسوريا تسكنه لزانه تاني نكار باسوريا تشدك بري خود جيري باشوري ميزوبوتاميا لوي دري باجاري بابيلي هيا او جي كيا يكسري خويا نافبرا وان واسوريا جي نپر خوشه دچه با كيا ين بابيلي نابو بولوزار با نابو بولوزار بي ورن ببن يك ام آسوريا تك ببن دوره نه ازي شي خوش تبين نه توي شي خوش مبين وجبو باوريا ما بهبره ورشي ام ببن مروي هب كورته هيا نابوكادنازر كچا من هيا اميتس ورم ببن مروي هف از کچا خو بدم کورته برا پفره بزوجن زواجک پولیتیک ام شی بکن ام خورت ببن و میرشی وان بکن اف زواج پکته امیتس دبه بوکا بابیلیا بری خود بابیل دبه همجیانا نابوکادنازر جی کاراکترک انترسان روجه که امگارن سروی باخفن ام زده درجنه کنو سری و نیشینن بابیل و مد بن یک بری عیسی بری زاینه 612 da ایریشی آسوریت کن پایتخت آسوریا آسورا تک ودبن دیروکا جهانی سوسیوپولیتیک و اکونومیک ده اش کجان اليوم بفكرن دمك خلاص به و دمك مدسبت که یعنی 1200 سال هبونك مزن لمزرا بوتان ولاخا كردستاني تك ودره خلاص به ابجي جالي كيدن دبه بنگها چيروكا نوروزا مكرده لگور گرک گوتنی میتولوژیا نوروزی ده کردی ده باور دکن کو ام 612 ده حق تک بدبن و ام سر خود بن جیروکا آسوریا و تک وچونا و به نوروزی وقت گریدان ابجی مثلا دن امریکا را نقاش بکله بزن بن 612 مهمه یعنی گرینگیا و هبونا و جوه شريط نابرا مدا وآسوريا دتي وجبرج موانتك وبري أم دبين ماش برجو كالاني منا مدي
تێک vedibê. Em zêde dirêj nekin, ev aliyê polîtîk bû. Îja tekîliya vê meselê û bexçeyê Babilê çi ye û karin wê pirsin, ez wê dîsa dibim wê zewaca me yî polîtîk û siyasî. Amîtes tê dibe bûka Babiliya lêbelî deşta Mezopotamya ne weke çiyayê Zagrosê ye. Ev metka me yî delal, xwişka me yî hêja, jina Kurd bêriya mala xwe dike. Bêriya bêhna çiyayê Zagrosê dike û dawa axa bab û kalanê xwe ji hevalê xwe Nabukadnezer dike. Nabukadnezer çi dike? Çi nebat hebel çiyayê Zagrosê tixum û şitila tîne, li dora qesra xwe yî mezin dîwarê bilind ava dike û ji qata pêkhatî baxçekî çê dike ne serî heye ne dawî, di şiklê mînyatûra çiyayê Zagrosa têne di nava Babilê de Mezrapota çê dike ku jêr dibêje hezar tamê dinyê li wirin. Yani gorî çîroka rohrata navîn tê zanîn ne baxçê tenê tirî ye. Baxçê tehma ye, xwezayê de çi ajal hebin tê de dijîn, çem diherikin, şelale çêkirine, kanî hene û bêjin çi wek xewnekê tiştek ava kirine. Îja ji vê re jî ji ber ku bûka wan ji aliyê medatê û piştre jî persa me têk vedibin, xwarziyê me vêtêne serê me, jê re dibêjin dem bi dem dibe bexçê persa. Ji wexta dibên bexçê persa, ev gotina bexçeyek wek xewna û ji derdorê ve nayê dîtin girtiye di nava xwe de, jêr dibêjin Paradisos, Pardes, çi Tewratê de, çi di Yunanî de, bi çawa derbasî Erebî bûye, bexçe me gotiye derdor girtiye. Bi Erebî ji bexçê girtî re, ser wê girtî re an bi tiştekî ser wê hative girtin re jê dibên cennet. Yani bexçê ser wê girtî. Gotina cin, cenîn, mecnûn giştik ji vê kokê tê. Yani cenîn çi ye? Êgê dizgê diya xwe de ye nayê dîtin ser wî ya da ser wê nixuman diye. Cin ki ye êgê me re nikare teşbîha wî bêje dişbê çi ya da teşbîha wê bîne ziman dişbê çi û bi tariyê bi şevê hative veşartin em jê dibêjin cin. Êgê aqlê wî an aqlê wê hatibe nixumandin, jê re jî dibêjin mecnûn. Ev gotina cennetê, ev gotina Paradisos, Paradise ya da Pardes hemûçik ji vê bexçê û hêlîna evîna Nabukadnezer û metka me keyabanûya meda Amîtes tê. Ev zewacan polîtîk, ev zewacan siyasî û hewceyî ku têkveçûna Asûriya jî bixwartîne, piştî 2000 sala wek teswîra cennetê di jiyana me de cî digire û xuyayekî bi hezar salek din jî wê bêgotin. Çawa berî niha 300-400 salî di tabloyan de, di wenayan de hatibû nexşandin û xewn û xeyalê me yî cennetê temsîl dikir bexçê Babilê, bera bêzanîn ku îhtimal heye ku hêlîna evîna Amîtes û Nabukadnezer jî be. Wek hûn dibînin çi dem, çi hebûn, çi bû yer di dema xwe û dema piştî xwe bi hezar salî de kare gelek şikil û fitrata biguhere. Her tişt di dema xwe de rast kare bê şîrovekirin, di dema xwe de rast kare bê fêmkirin. Piştî çend sed salî ev çîrokê îroj werdibêjim karin bibin çîrok an jî hewceyê gelek din û kare gorî wan hewceyê wî gelî wê civakê wê çandê guhertinê gelek mezin jî nav xwe de bihebîne. Heta bernamek din bimînin di xêr û xweşiyê de. Dem baş.